wirigiro bwakwa mutegeri nwithirite wina ugoro bubwega na ingukugwata ugeni kiri Nteto cheru thaa ithatu mbita MAUREEN kinya monanito mathithio ntukianarua ni Purity Richard amona Nteto iria nkureterete ni Raila Odinga gutumiria kuregana na mpumi cha kithurano akiuga Chebukati atathingatirire mawatho ja ithurano. Akariba chogoria gwita maoni jao nyuma ya Raila Odinga kuregana na mpumi onde athinjiri batigania boretie asiasa baria batinganiri ne mpumi gwita koti. Atongeria begembe kuria Rais William Ruto gutara mithikali nturi ta Minister wa Urimi. Akariba tharakanithi gukenera ochindi bwa Ruto onde bamuretie kuririkana wirane buria abekire bwegie kindiki. Mutongeria wa ngwataniro ya Azimio na uria urachuaga giti kia urais Raila Odinga na itete ntumiri ya kuregana na mpumi iria irethiritwe igitumirirwa ati Dr. William Ruto newe umuchindite na mung'anaji wa kura 233. Raila anorotete mukaririgiti wa IEBC Wafula Chebukati akiuga atathingatirire mawatho ja ithurano na kinya ja katiba. Raila neregeri gukinyithia koti ya Supreme Court igamba ria kuregana na mpumi mbere ya ntuku mugwanja ithira. Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election. Nyuma ya mukaririgete wa kamiti ya mianka na ithurano IEBC gutumiria ati Dr. William Samoei Ruto niwe muchindi wa giti kia urais ogoro bwegoro nande uria urachuaga giti ogiki na mwabure jwa Azimio ne arirete ntumiri eje. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. Raila Odinga ni amenerete wathani bwa Wafula Chebukati na kuga boteagirete na ati ne bwa odictator. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. Netete na mbere na kuga mukaririgete ojo na ari na muchemanio na commissioner bange na bana kirebo bachebane na mpumiji. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. Raila nande ne atumiretie kuregana na mpumi cha giti kia urais na kuongera gote rais muthure. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally
and validly declared winner nor a president-elect. Na kuinyeria bagacho antaira cha watho kuregana na itua ria Chebukati. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. MAUREEN KINYA, Weru TV. Nabwa karibacho goria ni baritete maoni jao nyuma ya Raila Odinga gutumiria kuregana na mpumi cha kithurano. Akaribaba ne bareganete na murungamo jwa Raila bakiuga ne rwaere rumenyeria rwa Raila Odinga kurega mpumi. Mati Mugambi katutaririe. Kari na ringi biashara tauni ya chogoria kirigicigo mbunge kia Mara ibarutete mauge ngurani nyuma ya mutongorua rwangirwa Azimio twa Raila Odinga kuregana na mpumi cia kithurano ira ciathomirwe muthenya wegoro. Ne araithiririe mathabu araithe commission ore wae okuganga 0.1 anga ne ayetwe ne audie commission ore wae kaga tathomete mathabu nigetha gutuike ati kumba gutara mathabu rioria Raila ri atora akuga kaiagwa ore onde mero rikurira ngi kakuiwa kawatiomba kuia na bararia mona Uhuru katiomba kuia kuringana na kari na ringi biashara baba iwethire bo Raila Odinga kuregana na maumithio makithurano no ntububo tiko bamakia no ntutonto bogeni wake gitegerirano kirabwite taike Raila kenda utulie kuraniria Kenya akiuga ameibiwa kila wakati omba kumbira akuiwa atia edirikare ni na mtore atirikare ni taruto atairo Raila ne atigere onte gutura turutithie wira wa gutucokia nyuma daino twina thina muno aciari ne makwenda ciana icoke cukuru no kwa kwenda ru kwambia kuthondeka magamba ati kwenda Kenya yendere bakiongera baugite ogwaya buraburi ogwendega kumba kugia na ntigana nkinya mpaga gaikagia nthiguru ya Kenya thiri ona ke bale bonde nitugwetekerio na bonde bale bonde balule tukumagejia mayuji nde itale ke UDA na ngwetekerio Ruto akamba kugwatirania beje beamwe na bake dirikari yu na bawe no Ruto na bawe riu akareta complain no kuruwewe no gutwike yani tutikuigujana atugerwa tutikuigujana atia onto bo complaints ciawe thia muthianje nfakari uranwe mugwati mbaruo munene wa Raila Odinga kiri tauni ya Chogoria na gwatanirite na Raila Odinga tempumi cia kagita kaitirari mbega akiugaga mathina maraba kurukagira ituoni bia kuringa kura kiri kaunti ya Tharaka Nithi ula iwo iratarirwe ntegwetikia ribu ni tontu tebu tura expect togu na ni tontu ketho irari cia umana aki nini officials baraba IEBC bamotoronire baerera bana batiga bathatu ni kumaanisha kuruntulare au utari mwega alafu tena tio agents bara ira Moro Odinga ni twathireta na kuona ni our presiding officers ukethira ati kwenda riria kuthoma results ati kwenda gukiririo aliuga arienda kuthoma tani ni bendete kunduta njage tuoni ndabera hapo si banduki ke reporter Weru TV mbitagwa Mateni Mugambi. Ngwataniro ya thinjiri kuma Ntere chatigania ni boretia siasa baria batenganiri ne mpumi cha kithurano gia kiumia kithiru gweta koti kenda kuthiria kana kurikithia nkanja ciao na aria nkuruki bethirite bagicokeria karinkatho ni untu bwa gwika ukiri na thiri kagitene gaka mukiri mithika na ranirite nabo Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Intomeria mukiri na Weru ne kundike atomeria batigania barabati umiretio chokia nkatho thokone mikindori bakina ndoimbo chio kumethia murungu. tuyite ni kuwa ni bwega kwira mathani ni bwega ni ontu bakagita gako mukarakara ryo tukirikana thina nchilagire irio igitara kwina ithurano mwaka wa 2007 ikware athina lakini mwaka yo tiagira thina itukwira mathani ni bwega mutongeria wetu urora yukire thirikari tugeta na mbere kumurombera
nikenda akatha nthiguru iji atongereti mwathani kuringana na uria augire mwathani akethere mbere yawe araugire antu bonthe agaitanirira nabo ngugi kinya bara baruja nwe atirwa nabo akatha Kenya agitongairwa ni mwathani Mbuge Ruto ni murungu wangu no amuthuririte nikenda murungu amba kuthetera kanisa yawe no tuba kwitha kanisa ni thirite na thireti inyingi na ni untu bwa tumiki murungu ona ibo bwega nikenda Ruto athurwo nikenda kanisa itekethere ri gwatine Ruiba mbete mutongeria wao kuritira Kenya ngwe na nkoro emwe na kureta mwanya muno kiuchumi na kinya kuonera nthuke mbithe ngwe Dira yoka kuambiria mantu project ciayo cia bottom up irikane kanisa ninya sana na atumeria na pia irikane ria turetete round tukiuratia mantu ya ura tumurubara kura turatumeria antu baba ingi muno ana baba ingi baba nini batwira batu aturete wita na ashiri batwira antu batikwenda wita college cia alimu nontu bakwithira kute na ngui aile mantu ya sector ya alimu na mantu ya yangi itwirigirite mantu ya manene ya antu banthi nikenda bamba gukirua kiria biashara bara nini bombe ni bo itia iguru nikenda nyabo bamba kuwiriria biashara ira barita iromba ria atumeria baiki mutongerio muongo kaitene Uhuru Kenyatta utira na kunenkanira wathani ki rais muthure ni Kenya kaitene kana njira thiri kenda kwithira kwina urumwe ya Kenya. Our beloved President Uhuru Kenyatta aithira ina peaceful power transition no tuto kwenda nteguru Kenya yithira ina peace na kibaraba chindi twanyene mwanya kuma MCA witia mwanko rais baithira baina thiri na baitikire defeat no tuthiguru Kenya niko ni batire kuendelea ni tukumaromba nya bareke kwaria mantu ya irumi na ukira na mitandaone na kuenda mantu maingi toromba nya our honorable Raila Odinga and democratic man either in democracy that this time round accepted the defeat that Kenya can continue. Bakareta ndu wa Kenya baketha baina mantu ya kureta thina ndene Kenya nibete na sheria ira yagirite na sheria ira yagirite ibete court bureka gita antu ba Kenya bakanganirwa na nonturarare mubunge otigania istigechunge kabeabea atirare na mbati ya kuona kanya ko tongeria antu bake bindike ya ile iromba riao ki mutongerio kia makira kabeabea arare akyo kia UDA urano wera isasa aline ya Kenya kaitene kanda itare William Ruto arombe ndi kulusi kanya kawe nuntu akwitha arungambite na UDA kana arungambite na Mheshimiwa Ruto itokuromba ndiromba ria tutukari antu batigania na antu ba Meru ati Mheshimiwa wetu kana rais wetu Ruto aomba ni mukonsinda akiomo agitekia CS batu tukari antu batigania towirirwa muno nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Gikundi kimwe gia atongeria bakuma igembe ni borete rais mutare Daktari William Ruto kwethia mithika lentore minister wa urimi nkuruki atongeria ba ni borete Ruto kuririkana wira ne buria ekire antu ba igembe ati akabanenkira giti kia ambassador kenda kumba kuragurira mathina jamira Dennis Mugendi gatutaririe MC wa kanuni Josephat Mugambi na uria arari wa kigoya ntobochio kimathithibua bare athira ati mithikari nturi arari kaborio ya inya ya William Samoei Ruto gonto kunthe antu aratigire na kumuceria kura inyingi cia urais kaunti-ini iji ya Meru na muthiene ae wa gutena ngoga na bo bari mwira ari rais nacokie guoko amwegiti kia uminista. Kuhusu Linturi ningesema kwamba Linturi hakuwa amejipanga kuja kuomba kiti ya governor. Linturi kiti yake ya senator ilikuwa wazi na angeomba angekuwa na upinzani mkubwa, lakini wakati waliona hakuna candidate wa UDA ndani Meru kwa kiti ya governor, walimsawishi Mithika Linturi akuja aombe kiti ya governor na yeye akaitikia, akakuja akaomba. Hata kama alikuja akiwa amechelewa kidogo, unaona wa Meru alimpigia kura mingi. So sisi tunasema Kawira Mwangaza ndiye ameshinda kiti ya governor wa Meru, aendelee. Lakini Ruto na yeye kwa sababu amekuwa rais wa tano wa Kenya, na yeye atukumbuke sisi ambao watu walikufa na yeye. Mithika Linturi alijisacrifice, kwa sababu kama Linturi angekuja kuomba kiti ya governor, tungekuwa hatuna candidate wa governor Meru. Percentage ya kura ya wa Meru haingekuwa vile imetoka saa hii kupigia Ruto.
So hata yeye ampatie bendera, kwa sababu Ameru tumekuwa na bendera mbili, tumekuwa na bendera ya Munya, tumekuwa na bendera ya Margaret Kobia. So kwa serikali na tumekuwa na viti mingi ya parastato. So tunaomba bendera moja ipatiwe Linturi. Hizo zingine tuko na Wameru wengi, wapatiwe viti, wapatiwe bendera ingine, kwa sababu sisi tumepiga kura ipasavyo kwa Kenya kwanza. Na ingwetekia Ruto andira ete antu ora mheshimiwa Kimathi auga irakeria ni ucioyoria sana yonto saindi cia Meru baturira mithikaro mena we na MP barabario na inyanto bongwa Meru bonde baromana Ruto mirandi mingi muno ni aromera ku Meru ya barabara ya ndruwe ndamwira tweriritwe na mantu maingi muno ya kwa manontu miaka 5 ethirite President Uhuru ka former president ataya Meru nontu bakwithia na tutianilie ekona antu bonde bagita kiruto ndingo cokera murungu katho nontu nara kuonda gwatieletwe Ruto na thio lonkete ko tie na arateta na ikyo tumuromba ora bangi bakuromba batu atwalele na metho yele nontu turingete ku around 95% nontu kurira iringiara ituringete seti ya ingiri mana ya Ithatu na no mwanko leli ya Meru bobwea nontu kinyeta lethri Mount Kenya olelie Meru County kekurira baringete bungi ni Ruto julie wirani bwawe bokwithia mukari umwe abasinda kenda gutungatira thoko ya mirata uria araugaga mirorongo ni awe agisiasa menene iji iwe bironki watwe kimongoro ndera kashagwa nontu agwe na kuonda kiwa abasinda o mira kana uroke ethira arongamirite mira arethira umete na Meru nikenda menya thina cia Meru kana cia mira inkwenda baligani orengende bere kuri Ameru bari ya Nairobi Ameru bango bari ya Meru na Ameru ba Nairobi na tofauti sana endewe kyagwa ndiko tara ambassador na tarumete na umiraene na kwambika nontu kwina antu bathomi bari mete mira na batwire miraene boleli boboya na batonkotsinde yonto antu bakanuni meibo mirera ya ingiro indamwere orengi boleli omwe au embe Saudi na kwambika umekanuni wandi nikenda antu beto bakaiba tu be comfortable nontu turingete kura na kifua tukimenyi wake yote thimira yetu ete no na iwate thimu Meru na Kenya yonde. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Na bwatongeria kuma kaunti ya Tharaka Nithi baugite bari na witikio wathani bwa rais omweru bukaguna nene gicigo kiu kumania na njiunga cia Wenteri mbere ya kithurano bari tija onde bonanitie kugwirwa guku nene nyuma ya ntumiri ya gutwikithia William Ruto rais Samuel Gaishima na Chionkuruki. Gavana wa Nairobi. Utangachwa wa ushindi bwa Daktari William Samoei Ruto ta rais muthure wa batano wa nthiguru ya Kenya ikujukitwe na gikeno kinene ta karigaki ende kinya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi bario MCA barabarikitie kuthurwa bamwe ba atongoria baba ibaonanitie gikeno giki na gutuma ntumiri ya ukatha ushindi bobo. Ningwenda kupongeza rais wetu uturathurire William Samoei Ruto na ngichoka nkatho muno nuntu akonengera Ruto nafasi. In fact yakarata kari nzindane antu mama tetekagia kwingai na mama tetekagia kwingai gucinda gwake gucindite kwa cindana kwa tomanto monde maetikia megua kweli ngaiwa na marumbu agia. Congratulations nuntu akwigua acindite na ucindi munene na tuyo tole antu ma Tharaka Nithi ni tukenete muno na twina gikeno kinene muno na tukiraga ngai thank you muno nuntu wa gutunekera Ruto ari president wetu. Tularingaga ciaca guku twinthe tukiuga ni tukwenda thirikari ya gacala iria ngwitikia atwirite acinda tugacinda nitio twinthe twacinda kwa hunde mo congratulate na mbuge nwega nuntu wa Acala Nation kwenda kwaria muno ikionanagia ati hantu no amethurire president wao matiere uria makuthura. Bariuga bari na werigiro ati Ruto anenkero mathaga magwathani akaraithiria maubatuma akariba kaunti no nuntu bwa uchore bura aigitwe ari na buna kaunti no kumania na ndiunga ciake kaunti no cia Kagita wa Kagita mwena ni ukonie barabara cietu iria tukumeani cia kwamire to riu ni twirigirite ukiato kwa moderation nuntu imengi cia na contractors akikize contractors mau makorikia ni tukomea hospitali yetu nembake wega na nikinyete kiwango gya okorore level 5 iwe na tukwenda au kia tu apungire ndire tu level 5 nikenda tukwa tu opportunity ya ukuri hospitali ciengi
na nikenda ntumeto na mambo tukwata services na njira yetu ya nithi nendirikanaga wega ntuko ya mwisho atwirire the first 6 months ekegwe kiambagiriria kuruterwa wira kogwe ne ngwitekia ne into iria ntukwira gachona wira ni ugu tukauma guku tuthie tukamuririkania ibareganite na ithugania ria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ria kubinga mpumi cha githurano giki kotini bakiuga itagaria rirude gachokia Kenya nyuma anene netikiriria Kenyans ni mararirie na maria na twende ni tutiga guchokua nyuma kairi nonto thaino ni thaa cia kuthondeka economy yetu ni